Pastor hani staff za thang rina information ko makhakanai na ko mati paloni ye dula naitai pastors hani staff youth executive department by my men women and you ding dung kriu na summer camp tong lam ko ma ka phian khat to the ko na mai tong khatai decision la lo ko mai tai ni dim kai lo ko mai tai pastor za thang ri salo pu tho na ding thau mai tong the summer camp hai kuma nai puni the ko mai tong summer camp tong design goal purpose tai terang ni kuma sa thal lo ni na the kalam thu aniu family ni involve su puni bai bai mai tong form ni involve su ni mi jam krena aniu tat ni mai tong thiak ta ni mai tong thiak te mai ko ina cham rap ram na ta khang te mai tong lo kra mai tong information ni ti tong the kuma rai liam khaw summer camp summer bible camp ta aniu su na ba me hai spiritual exercise the kuma bumeng tong luan khaw ka luan thau nu khang bumeng form nu khang refresh nu khang gai na bumeng tong luan khaw kuma 90% hai kuma design su the mai khau tai bu da na ka ge nai bui tha tho nai la mai tali mai fun activities outing hai goi ni kuma nai bam puni de ti ke soi mang nu mang me tho bumeng tong sang luan khaw tip na ta ku khang ta mi tong luan the kuma yut nun rena fundraise su ni slo ba mai rakai rena sen gai na ti palong na ba me ka goi hai za mana ren ra mana lak mana su ba me to bu khang so ke bu me khom khang khani bu me tong luan ko tip na gut khang ta me tong e kuma ani mai hen ning ka dat lo ma khang thau ku me tong church ko tho ka niu tong design ni bai nai ta na the ki jeng ne khan nai ni so na man sai connect su khang ta na outing kuma refresh la na fun activity spiritual tong discipline hai di hak nai thoi mana praise worship ngai su na man sai connect su na gwang ra me nai hai te ka niu tong kalang khate the ka niu ma sai connect su mi tong thiak the ke aniu ko su na tho sai phao ta kai ba me hai gai na ka gan ni gai mai the jeng nai thum hai class ai la chui na la puni ko ma liam long mai jeng nai khat ko mai nai ba me gan ta ko ma outing ni tar rap the mai tong nai thum long ko hai spiritual tong ka ge nai me goi dil lo ni me goi uza gai me kaw na ko ma din bam puni ko mi jang khre na aniu sai member department kanai ka thum badai kariu ni mi jang khre na mai tong goal ka tai mai goi na gwang sam la kho ta mai tong the ko ma families nun ra mai tha allow nun outing ta ni mai tong hope kho tai sa ko ni koi ta ni mai tong ra kha tai mai tong lung ning kho tai gwang lo ma kha ko ma tat ka zau pun the ta mai goi he tho ka siam lo na ba mai tong routine ka siam lo na ba mai tong ka thia ka ria goi kho tai somehow mai tong spiritual discipline ta lai tan the ta mai goi ra ko ma gwang lo khang the ke ko ma ai su na tho outing ko ma tan ni na de ta mai goi tho ko ma like minded pang hai ka se ko ma khom da la na jeng na ni ko ma tat bang kho ta mai tong ka ria mai tong the ko ma taw mai tong camp ko su na tho spiritual discipline ko focus su ni mai jang khre na mai ko mai tong thiak ke tho sai lon hai ka gan hai zu hai ti pan ngam tu ma ge mai tong nai tha than thiak the na ko ma sa lo na ta lo na ba mai tong design su lo mai tong camp tong pattern ko tai sticks lo bu deu khang ta ko ma jang khoi mai tong the kalam ki thu youth nun goi cha ko ni sa bon nun goi mai ta bai mai family nun goi na mai tong spiritual tong discipline ko ai thuk na ta duni na ta bam gan ko ga sai na koi ta bam ga sai na gwang ni an jin ja gan sai na ko ma tat man ta bam gan ko hai nun ta ti hai distraction mi tong nai de bi ja khra na ko ma koi tan me ga khra na mai koi na koi sui na koi tan spiritual tong luan tam khoi ma koi na luan cham kho to mai tong ha ko ma kare lo mi tong the ko ma family nun gwang lo ni mai ra mi thai bai mai department nun ka za lo ni mi na bam pui te tho goal purpose ma mai tong sian invest lo na ba mai hai tong program siam lo na ba mai spiritual discipline khang de spiritual tong luan khang de ta mai te ko ma mi kho hai ka za lo nu mai goi he tho ko ma ka tu mai long khau to ko ni ko ma zai mai long khau nang mai long khau ko ma registration hai ko ma ti wong lo pu tho kalam ku thu ka ge nai mi thai lai na parents ni tapni allow ni tapni hai ko minun tati hai ni caters nu khang topic theme mi thai session hai ko ma routine su na dam sui na dam ni mi jang khre na mai tuang luan khoi dam thau zai nu khang hai ko ma family za thru response nai bam thati wong lo wo na ko ma apta khat long khau sa lo bu di khang ko ma camp director khau youth nun khau ko sa lo bu tho mak bam pui tho exclusively youth nun khang su na ko ma theme ni topic ni ko ma kai pi the ko ma jang khra mai tong arrangement hai ka tu mai na suni bi jang khra ko ma sa lo mai tong the